On a lundi. Très bien. Lundi. Lundi. On a le combien? 10. Hier. Février. Alors, 10. 10. Bırak yapacağız 10. 10. 10. 10. Ana. 10 yani de. Le carna Fransi nabejin 10 dibejin di. Seyir dikin. Mina ku de bebe di. O sabah fikrim, okey? Ama bejin 10 février. 10 février. 10 février. 10 février. Yani de sıbatı. 10 février. 10 février. Voilà. Alors, lundi 10 février, cours numéro combien? Combien? Cours 34. Oui. 34. Oui. 34. Très bien. Bırak yapacak 4. 4. 34. 34. 34. Très bien. Écrivez ça. Benim bien ser defter oku. 34 10 février. Bırak yapacak pay. Paye. Pay. Paye. Je paye. Pay. Paye. Pay. Paye. Pay. Yani çe. Paye. Yani çe بالفرنسي. Pay. Wallet. Wallet. Pay. Okay. Mesela o benim ismim. Pay. Te hem beri benim ismim mesela bejin. Tabii wallet metene mukhafen. Bir sene benim ismim. Ama ha bakın. Pay. Kürdistan. Paye Kürdistan. Voilà tem Kürdistan. Wallet. Okay. Yani bilater. Şurada böyle. Tamam. Pay. Okay. Pay. 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 Paye. Okay, süper. Benim ismim ya. Pay. اوكي ما قلت ده فورمات جبانكو ان فورمين لوالدتي لاوي جبانكو كمان مواضيع خو اموانا تجابكن ام هن تشتاهين ببون ما قول روج بون ام چال بجن روج بون يعني تاريخ بوينش دايك بونه ام چال بجن Date de domicile. Non, non, non. دوميسيل چه بو دوميسيل ماله جبير نكن دات دو دوميسيل تمام چیه دات دو چیه date de naissance. Date de naissance. Voilà, date de naissance. 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 Yaku. Date de naissance. 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 Tamam. Per باشه ام بنویسیم بیا date de naissance. Date de naissance. مثلا date de naissance از چه جواب خو بدم از این مثلا اجبار خو از ها داینه آها تاریخاش دایی بونامن یعنی روش بونامن date de naissance مشخواه بحثا ویاد کرده بو لسر فرما هر تن ویان نانویسینه جارنا چه دنویسینه نه راکب جان نه به تناسری قطعه چه معنی زانی؟ بنیر به فرانسی دو حرفه لی به کرمانجی ده معنی چه بو جدایک بو بنیر نه لو ده بزی جدایک بو روژا ده معنی یعنی روژا بوین آته روژا جدایک بو aynı تشتن وانا aynı تشتن نه لو و ها والا که فرمه ده ها سر فرما ده هر تن ویا نبینن هونه ویاش ببینن اف هر دو ده aynı معنی date de naissance né le on est devant des soeurs aynı tuşu bilmişsin né le 3 10 mesaj bonamın okey vara behavem İca aynı tuşt ama çabacın ciğej dayık bu ne lieu de naissance وكيد انا مش هوكا Ne ne a daha çe mane a
je travaille à Paris. Yani le Paris'e. Le Paris'e. Yani جدایک بو le موشه. Voilà. Ok. Date de naissance, Mago, j'aime bien lieu de naissance. Lieu de naissance. Lieu de naissance. Lieu de naissance. Déjà ça il faut mettre déjà. Ne, dis ça déjà جدایک بو. Le déjà le a bla 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 bla. Mesela bija. Bija برا مشبه ترانيا مش كم مشينا سيحة ne amuş mesela diyeceğim. Ok. Ama ça quand nous c'est beau libre on lieu. Avia. Lieu. Avia. Lieu. 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 Lieu de naissance. Lieu de naissance. Kugo pays yani velat. Ama çağ beja bajar, çağ beja şehir. Ville. 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 Bırak beja ville. 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 Terrahata. Terrahata. Dibijin vilayet. Ne var? Kakavana yeke. Ville. Ville yani şehir, vilayete. Aynı. Okay? Yani kuma go pays, go Kurdistan, go ville. Ama bejin Jolenberg. Erneve. Ya çi geverem, çi bejin? Fes. Siverek ne? No, bejin gever. Diş gever yine? Hadi. Okay. Vil gever. Bicem Fransiya zede farqa vilayet u qazayı tene. Jibana her diyoruz bejin vil. Qaza jî vîle cemana, vilayet jî vîle. Şehri mazın. Mesela Siverek jî evet. Vîle. Baraj mera per lazım. Yani ku ev kaz format çizdim şu her davi ama tecrübe. Mi de bikarim bir tane seri xo format tecrübe. Okay. Şu kadar fotoğraf ekibine çektik şimdi. Peyvilye ke? Na. Hava. Belge? Velat. Hava cici. Belge nine, belge nine. Velat. Velat. Kurdistan وشهر ولية يوم ما- آخر مثلا Yo Kurdistan velat teme hamud şehir hamud qazat dedene beyge. Evji vilci şehre. Hala belki muş belki başarı. Peki Okay. Ana. Evet tamamen. Here we go. Bakın. Herkes nefisi ne olsa? Evet. Mete tenvisi. Kutana nefisi jenebim. Non, non, non. Okay. Pay bill. Okay. Très bien. Ana. Azı. Kaza ders سویه که بدم به او کاج مکه من ندابویی ام و ام پیچکی سر ویا بخرتن سر سویه که بخرتن بده تشیه مستسی و دام. مسی دابوه گمه هیا گم خوزی باشه برای هرکس برای خوب ده برای رسمی ها بنره کچکه که نه اصلا پیشی جنکک و لپاشی دو کس هنه چه دیکن بوه وانا او دو کسی پاشی خیلی خیلی باوی دیکن ساعت تا خوش خیلی باوی دیکن گرو چه بیجی Lev şermuke. Belev şermuku. چه بیجی خالی رمضان که بخونه Avant elle. avant Avant elle. elle était timide Elle était timide. Mais là mais là elle est pas elle timide est pas timide. avant bırak ya avant Avant. elle était Elle était timide timide. mais là Mais là, elle est pas elle est pas timide. timide.
Yani bir çi xar Ramazan? Debi ev beri şermukke bu keçik. Ere. Linaha ne şermukkeye. Bravo. Khalas. Avant, elle était timide, mais là, elle n'est pas timide. برا امراج مرا یا دو دیا بخونه تا بی غیب دوام بکر که چه بجن بگی تشتی خوشید بجن Avant, elle était gentille, mais maintenant, elle n'est pas gentille. Très bien. Avant, elle était gentille, mais maintenant, elle n'est pas gentille. Regarde, gentille, t'es tu m'as Kibar, nazik. كبارية مثلا بجن جنتلمان نه جنتلمان جبونا ظلام وميرن باحترام بأول يكون رابن روشنا ونا أو يكون حرمات نشاني صادق بجن أول جنتلمان يعني ها أو جنتل أساس فرنسية دي معناها كبار يعني جنتلمان يعني بي ميري كبار يعني ميري كبار جنتلمان جانتي بركة بجن جانتي Gentil. gentil Avant, elle était gentille. Braka Tagraka, avant, elle était gentille. Gentil. Avant, elle était gentille. Elle était gentille. Très bien. Mais maintenant, Mais maintenant, elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. Elle n'est pas gentille. elle est pas gentille. Ok, super. Avec كلمة كمية جبرمان ما حقق كي حطونا في كلمة سعنا كريا درفع وحموه سعنا كريا نفسه جانتي قلتنا يعني فريجانا مثلا بيجي اه نو نو ميرسي سي جانتي بيجي اه سي جانتي او سي جانتي تي چه معنی زانی تا تبي مالا تاوا تبي معنی يعني يا حرف بعد بيجي ابا تشتكي كبار ابا كبار لان بنا بيجي مالا تاوا سي جانتي بيجي اوكي les gentils مثلا جبونا كذا كي tu es très gentil tu es très gentil يعني چه بيجي tu es très gentil تزعل كباري super اوكي افيا جبونا ميرا gentil جبونا كاتشكار gentil هر خواندن آنا یک هم خواندن ناگوهر gentil كباره بو میراج کباره اواج بو جنایه اواج بو میرایه اینجا خواندن آمیجی جانتیش خواندن نویسیه سر کازا و هیه اوکی جانتی جنبون ام آنا بری خواه بدن جمله یا سسیا برا فسیج مرف خونه Ja, sehr. Avant, Elle était très bête, mais là, elle est très intelligente. پر باشه انا فاسي تشتري بها دزمان فرنسي ده دو حرف خاهنه دو حرف خاهنه باش قوي خوب دنامن باش قوي خوب دنامن دزمان فرنسي دو حرف خاهنه يكي خايه يكي جي غايه تمام مثلا بيجي دو كورمانجي ده مثلا هم خاهيه هنده درده مثلا هندك درده جي غاهيه مثلا من خلقي مردين بيجي غريب نو بيجي خريب مثلا ولدي سعد هم بيجي خريب اینجا در فرانسه اف هر دو دنگنه هونه چا بزانه بن کنگی هونه بیجن خه کنگی هونه بیجن غه گاوا قوه دید او خه بر یا حرفه که مثلا وک تایه وک ر وک کایه وک اوی نه بر یا آیه نه بر یا اویه او حرف دنگ داره نه آ ای ا او کو نه بر یا آنابه کو نه بر یا نه خه سرده مثلا دورده خه très برای که بزن très très اوکی یعنی با نکن نکباره ها کنم سابشن تام تلافظ اوه très gentil لبداش گوید très bête voilà که فازیش من تکرار که avant elle était très bête Avant, elle est très bête. elle était très bête Elle était très فرقش انا پرخوش درکت très bête, mais là, elle est très intelligente. très bien اینجا چی گو؟ کابه چی گوتیه؟ چی گوتیه؟ فهمنا کی؟ بت دست از من بوی؟ کازه مزنه که؟ Non. کازه مزنه که؟ Avant, elle était très bête.
Mais maintenant, elle est très intelligente. بره گیج بو اما چه گیج بود؟ très bête. زاف کش آها. نه گیش گفتی maintenant elle est très intelligente. یک intelligente یعنی باقل زیرک. انتلیجن باشه ام ترجمه خوش بکن. avant elle était très bête. mais là elle est très intelligente. به بری پر گیج بود لنا پر باقله. نه بجا پر باقل بویه. بجا نه پر باقله. نفهم نخن. اوکی. اوکی پر باشه ایجا. برای اول مثلا باش مره او یا داوی بخوینه. مصطفی ده. دل. Avant, elle était belle mouche, mais maintenant, elle est très belle. Avant, elle était moche. بنج مدرو ده خطا كتير أوي بالغ أو بكن رش بكن. بني ده خواندناوي هايا. عليه خواندن ده أوي بالغ راكن رش بكن أوي. Avant, elle était moche, mais maintenant, elle est très belle. براك مثلا très belle. Très belle. Très belle. يعني شيء très belle. پر خوشك. پر بدو. Avant, elle était moche. Moche يعني شيء. نه خوشك. چرکی نه بدو. يعني. Avant, elle était moche. Mais maintenant, elle est très belle. Ok. پر باشه. یا داوی. امرا تو بخونش مرا. Avant, elle était cool, mais maintenant, elle est nulle. Ok. و کلمه ها امهین نبونه حتی ها. کول و نول امهین نبونه. راسته. aynen. هر به انگلیزی دیم کنم. اوکی. برای که مثلا cool. اوکی. cool. دکمه شونا چه زانی؟ دکمه شونا بیان. genç زار genç جاهل زیاده نباشه بیان بجین cool. هر تن بجین cool. همین دکمه شونا بیان. اوکی. مثلا بجین حتی که بشه c'est très bien. دکارم بجین c'est très cool. اوکی. genç bu sakısa دیگه. اوکی. یعنی باشه. به معنی باشه. باش. مثلا بجه c'est bien. مثلا بجه c'est bien. باشه. اولا به c'est cool. اوکی. معنی بانا یکی همه بشه. اویا پرتر زمان گنجای. بله. ها یا اوی هم مریه هی نقدر نول. دویم سر نوله جب خواهد. نوش یکی نویه. نول. برای که نول. یکو. نول. نول چه معنی؟ برادر. نول ده معنی برادر. مثلا بجن از چه بجن از برادایمه؟ Je suis nul. Ok. Je suis nul. Alors, je l'ai goûté. Avant, elle était cool. Elle était cool, mais maintenant, elle est nulle. De bari boş bu leno paradayı. Okay? On est per via sabe que nav kelma nul. Ve bizi çok c'est nul. Avant tu sais paradayı bizi. C'est nul. Geri işte günahı paradayı. Okay? Bekere paradayı. Okay. Mesela ku yaki مثلا اون سر ایشه یکی کاری که پر پیس چکه گاهی او تنول یعنی تو برادایی تو بیکی tu es nul. Ok. Non mais c'est برادایی. ده تو برادایی تی منه. Tu es nul. Ok. پر باشه اواجی کلمه که نویش بونامه ام حتی ناهین نبونه نومه مویاج لیزیده کن nul. هند بعد دو فرما در بیا ببینه. نول لخواندنا وانا یکه خوشش نکن نول خواندناوی منیر مشروع اثروی جنویسی بو نول آهاتی خواندنه نول یعنی برادایی بیکر هر دو معنی برادایی و بیکر بیکر و بیکری برادایی
فاسی اون چه بیجن؟ اون بیجن برادای؟ اون بیجن بیکر اون چه بیجن؟ رابان چه؟ ام بیجن رابانو ربن Yine hafti. که نه آتی؟ نه aynı ev aynı ev Cemet bizim baradayız bizim belki Aynı kere destek ne? aynı Rabbe ne var? تشتكي نار Tamam evet işte Nül Okey Nül Cool, je crois Margot cool Margot boş Cool برا مصطفى جمرة إجا بريا كتب بخويني أم بريا خبدنا الرسمي بريا إجا ميركك زلامك نفسه بري كاتشيك بو ميرا بري كاتشيك بو أنا كركة بري خبدنا ديس عيني مثلا نفسه دو کس بارانا در حق ویلاو که ده وی ظلام ده قصه دیگه داخلم کاوه چه بیش؟ Quel est Mustafa? Avant, il était seul, mais maintenant il est marié. Avant, bırak yapacak avant. Ne yapacak avant? Avant la. Avant. Bu ayet der. Avant. Super. Avant. Devam ki? Avant, il était seul, mais maintenant il était biraz tejinlerim be tene zamanı Fransa'da avant il était seul mais maintenant il est marié. Bırak herkes ben yapacak avant il était seul mais maintenant il est marié. Très bien. Yani çiz beceri Mustafa. Ve beri tane bu lenha zevciye. Süper. Beri tane bu lenha zevciye. İca ya düdüya. Ya diye bırak fesih merakune. Avant, il était musulman, mais maintenant il est chrétien. Medvede mağan nivisiye evi serraz bikin. Bejim musulman benivisinim. Me peşi bu mağan ebidin paşi mugu biraz ede ev ne be? ماغان چیه؟ Mağan yani hanekçi ha. حنک Ek lakadiyat ke. Musulman o hatin misandiri. Musulman. Okey. بالفرنسي musulman. Bırak yapacağım musulman. Musulman. Yani musulman. معناه musulman. Ok. Devait avant il était musulman, mais maintenant il est chrétien. Bırak yapacak chrétien. Bırak ça celta. Chrétien. Yaku Ömer. chrétien. Chrétien. Hein? Chrétien. Non. Ouais, krek est das belge chrétien. Chrétien. Super. Telaffuz başı. Chrétien. Bravo. Super. Voilà. Chrétien. Chrétien. Bravo. Chrétien yani Mesihi, yani Hristiyan. Okay. Avant il était musulman, mais maintenant il est chrétien. Mesela le ev denerim, le harfa denerim. Gel kes ev kere bu. Hata kere bu da evde. Telaffuz da mesela. Em ya çağ telaffuz dikin? C. Bırak ya koyacağız. C. Okey. Perbaşe. Ev çe harfi. Ev harfi ya çağ tixanı. Aş. Tamam. Perbaşe. Okey. Ev yok. Çağ tixanı. P. Ne P ya? P. Okey. Süper. İcadı evet mesela me ya avul menvisiye megotiye hendek kes mesela nav hev khistiye ev ji tabi havana ku ne hatna derse evana ana deve nom de famille ou deve nom de naissance fark avana çiye همه عینی یکه hamu yek ev hesi
دين عيني معنى باشنا باش نوع nom nom de famille nom de naissance ok خطا که همه بجا هر کس کرده بود اوجی چه بود؟ بگو avant toi بری خوب دنی avant toi دبی avant toi je travaillais avec کامل مگود بود نفسا بری خوب دنی حتی نام مدگو avant نفسا avant برای که بجا avant toi ده چی معنی؟ بریاته tabii. Beriyatez bir kamera tabii. ليه؟ أنت أم كل ما جينا نوجم بريته. قالوا كأبد بيجي برياته. برياته از الكاميرا دخلتي. أوكي؟ مثلا أنا هاتي سر إيش؟ يعني تبي أنا برياته از الكاميرا دخلتي. بيشياته برياته. أوكي؟ Avant toi. أوكي؟ Avant toi. يعني برياته. برياته. إذا أم قالوا كأم avant داينن مثلا بریا 2020 از چه بشه بریا 2020 خلاص avant 2020 خلاص avant 2020 mais où ça بيجي avant 2020 یعنی چه بریا بریا 2020 زاد باسیته avant پکی از اوها بشیم بریاویا از چه بشیم بریاویا avant ça بریاویا avant ça خلاص اوکی پر راحته لی من هینی و نکربو میگم بس بیا نکربو نمیگم چیکار بنرم کابه هونه چا جواب بدن یک دو دیسا جواب راست آبو اوکی اوا باشه و یاد نه دبی مبری تلویزیون سر ندکر بله مباش گوتیه مبری تلویزیون سر ندکر اما چا بجن مبری تلویزیون سر دکر اما چا بجن پیشی اما یا بجن مبری تلویزیون سر دکر بجن On regarde la télé. Alors on regarde la télé دقیق اما بسکنن on regarde la télé تشتی که بری و نه دگو. تشتی که خواستم از روی بنویسیم بری ما تلویزیون سر ندکر اوکی از مانا گو ام بجن ما بری تلویزیون سر دکر از آنها بیاد خواستم نفسه ما بری تلویزیون سر دکر آنا تگو چه؟ تگو on regarde la télé on regarde la télé télévision hein her televizyon hein lekin bizim tele okey انت چه معنی انا تلفزیون دنیرم انا تلفزیون سیرتم بحثا نهاد اما چه بجی avant on regardait la télé میران ساعت آتا خوش لی میران چه خطا که 10 ساعت کر فسی بجه Avant, on regardait. Bravo. Amna bejin, on regardait. Am bejin, on regardait. Ok? Aye. Bazavia galak. Avant, on regardait. Ok? Avant, on regardait. Gavak ambik amli mezakin am khwandinay bnedem. Bari khob dene. Avant, am bejin avant, on regardait. I'm not besoin de regarder. I'm comme dans un servir. Très bien. Ben, un petit mot. Je travaillais, je cherchais, je parlais, je comprenais, je faisais. Tout le temps, ok? Okay? Je faisais du sport avant. Mais maintenant, je ne fais pas de sport. Avant, j'étais riche. Mais maintenant, je suis pauvre. Malheureusement. Avant, je cherchais un travail, mais maintenant, je cherche pas. Je cherche pas de travail. Ok? Avant, on regardait la télé. Est-ce que tu as ma belle télévision, c'est n'adikir. Mais tu as
Avant, regardez, Ne dikir. regardez pas la télé. خلاص. Avant, on regardait pas La télé. la télé. ام بحثا نها بکن ام بجن ام لتلفزیون نا نرن ام بجن on regarde pas la télé خلاص. Je cherche pas. Je cherche pas. On cherche انا بلاد قارن on cherche pas خلاص. Écoute, demain tu es ben, on cherchait pas. On regardait pas. On regardait pas la télé. هذا بسيط ها. الجماعة كون حقيقة هون مال تكرار بكن إمكانه بتنا ونخطأ كيوها بكن. إمكانه بتنا. On regardait pas la télé. La télévision. هذا حمية بالمثل. أوكي؟ تيجي باشه. تشتكي وافهم لك لا تفردانه. مسابقة كنت تفردان. باشه. On regardait pas la télé. كيد كلاج من بيجا بالي من رومان ندخل من رومان ندخل بيجا ميرا Avant, je lisais pas roman. أنا avant je lisais pas ميرا دي فاتيا pas تنا avant je lisais pas de roman je lisais pas de roman ok تمام باشه وكيد باش تستوي باش نعم خراب يعني قالك جواك جسر شاش يعني سر ده شاش نيف حفت حتى وده خواهي كيفان دبو يعني باش نخرب تاني عندي قاطي فانا بكم اوا تماما او انا ام بچکی ایرو ام گرک تشتاهیم بون راسته از ایرو زیده باری و گران نکم ام تاني ام دفتر خوال گرینن ام دفتر خوال alors tournez là on va parler un peu en français. On va parler un peu en français et puis on va faire quoi? Il est où le senseur? Voilà, ok. Bien. Devez درسی داد کلمه نو یک و مهم بود. چه بیلاوی؟ شما بچین دستی خورا کن یک و یک و وی درسی دام چی بود تشتی نو. کرد که صف. پی پر باشه. پی یعنی چی مصطفی؟ یعنی ولد. ولد. سپر. اوا یک. تشتی کو مهم بود. پی. دو دیا کرد. Nul. چه؟ Nul. Nul. Yani çi nul? Berday. Baraday. Okey. Nul. Yani baraday. Okey. Ya siz ya Emre. Sérieux. Az aha dur dur ben. Aha. Sérieux. Sérieux ما نخستن abi. Ne yapıyorsun? Non, ما نخستن abi. Tamam. Le باشه sérieux tema teşekkür ederim beje. Evet, istedim diyeceğim. Hı. Cool. Cool. Süper. Süper. Cool. Cool yani çi? Du coup, bien. Sen باشه. Cool yani boş. Donc, bien. Nul. Baraday. İca dura ki? Dura Milana. Dura Milana tuji beje. Tamam Emre ki vakti dinlete. Fasih kelimte. Chrétien. Bravo. Chrétien. Yani çi chrétien? Mesih. Mesihi. Voilà. Chrétien. Ok. Yani Mesihi. بقى اخواني امازون جوه اوكي ايه خير رمضان مشان بيجي بسلمون بالفرنسي Musulman. جاردن Musulman. برافو مسلمان كون مير بقى بيجي مسلمان كون جن بقى بيجي مسلمان امين ني داخل امين خوش داخل اوكي بر باشه ابا بو بني جرك تشتاهين بني لو ما ازيد حزناكم زياده تشتا او بكم بار بكم يا بينجا ماغو بسلمان يعني بقى بالفرنسي ده مسلمان اوكي دورا كيا Doğru. تاغو تنظر بوي ما تقدر تشكي بيروتات في درسات تشكي نو تهين بوي خي جون برافو ساعات تاخوش سوبر جونتي تاش معناه كبار. كبر سوبر سوبر اها اوا بسلمانه اوكي انا يا حفتا ماگو چه ماگو جانتي جانتي يعني كبار یا شیشه کوری بنج اینجا خوابه شیشه شش پر باشه تمامه تو کاری چکی بیجی؟ و بل بیست و بل چه؟ بل
باشه Bet süper. Bet çi bu? Geç bu. Bel. Tegu bel ona. Okey. Cemal. Bel çiye, bet çiye. Bel rende, belci geç. Saat ol. Süper. Ben. Bravo. Hakikaten bravo. Beni bu haşt kelime al. Haşt kelime. Gelek mi? Çi bu? Vil. Vil. Fil. Başa. Tamam bir derse gerek tuşlayın bunu. Intelligent. اوكي اتجمع اول هين بقول انا از يا دفتر خو لكن زب زب انا بنویسم يونجي اما ها بكر جماعه بالي خو بدن جماعه ام تست اجي بكر انا ما بس ياكل للتحتين نانيرن همه سر دفتر خو بنویسی کاب بنرن ما شش دشتون نویسه کاب چند هفته بیرون تحتین نانیرن نه ما سیم ناک تحتین نانیرن سر جیه که دم بنویسین tamam bedeng bin ser defter oku bنویسین کاب چند هفته بیرون باشه اون لی بنر Tamam. کاش من بیشتر و چند هفته هات بیره و حتی نه و بعد یکم تخته بنر 1, 2, 3, 4, 5, 6. هشت میرن یا تا چند هفته بیره تا 5. 5 هفت یا تا 7 هفت Dom حالا زیاده 6 هفت هات بیره تا سوپر تمام دوام که حتی نه چند هفته بیره تا Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. سوپر برافو تمام ساعت تا بخیر اون کارون تخته بنر او خود تمام بر Mustam aslında bir şey gördüm. بش Kretiyen he ya. بله Yani aku استثناء istisna خبر دارم پس که پر معقوله ما بگو تا چرتنی هم اساس نه چرت من تا شرطی هم من تا شرطی هم مسیحی یکو سر دین عیسی مسیحی هم مسیحی. مسیحی یعنی خریزان بیشتر مسیحی عیسوی دیویژن مسیحی دیویژن Kerdani sapsamiye. Betel komancı da şey ne olsun? Bet Beta geç. beta Bana geç vardı gotu beta geç. حقت Değil mi? برافو سواره بیاته بت وکی که خالی رمضان گو بت تی معنی جناوی راجی خبر همیه Olmadı çizgiler. بت تی معنی جناوی راجی تی معنی جناوی را تی معنی حیوان راجی بت لی معنی یا اول گیش اوکی Bet tuzanı çiğ. وردك وان قازة ما حيوان جوش Kazay mı? Ne kazı? چیگی قازن مازن Bet. Bet. Bet mezinin. آها بت Jalu Gider açıldı. جارو کا ماستر Turna. Türkiye'de turna. قازة بيجي دوت نبات اوکی پر باشه من نظام Turna. اوی جنی اوکی Peygamber her internetteki. از لبنان Berastıcı libame zarugi ki yaji evet ki harekete ne Bizim beta geç. beta geç. براوي حيوان ما وي حيوان خصنا شنو جيجا لوما Berastı insan hatta neziki ve çiğ nez feriya. تمام مش Jberwi. جبنا يقول أول شيء كده سهلنا على كيبته هو علي كي باتي على كيبته وبني بت ما جو قازن بيجي حيوان كده ملاهم اي يعني يجي إنسان كي ملاهم ملاهم يعني. كي بلاهو كسنة كي جاش عسكي ما بيجي ده تبع على أوكي. كيبته كده پر باشه تشتي آها بكلمتين تشتي آها بينم بلاخاش فان اب كلمات هيش ودا بمينه يعني جوان كونج بينك اوكي بات Moş bu. مش يعني نارن Moş. مش مش ولا ما مش بفرنسي كلمة كي من موشة يا بيجي بزانو مش تي معناه ماشي بفرنسي مش موز اوكي
Bon, chez la case de Sylvia, bah, ça tu me disais d'avoir tes manames, hein? D'accord, on va parler un peu en français. Donc, très bien. Avant, j'étais très timide. Avant, j'étais très timide, mais maintenant, je suis pas timide. Je suis pas timide. Avant, avant j'étais étudiant. J'étais étudiant, mais là, je suis quoi? Professeur. Je suis professeur. D'accord? Mais seulement ici. Seulement ici. Pas dehors. Ok? Ici, je suis professeur. Avant, je travaillais. Je habitais, voilà. Je travaillais et je habitais à Mouche. Mais maintenant, je travaille et j'habite ici à Paris. D'accord? Et donc, voilà, je suis gentil. Je suis très gentil. Et avant aussi, j'étais gentil. J'étais gentil, avant aussi. Mais c'est vrai que je suis un peu bête. Okay. Je suis un peu bête. Mais pas trop. Pas trop. Je suis musulman. Ok. Et avant aussi, j'étais musulman. Je suis cool. Avant aussi, j'étais cool. Mon pays, c'est le Kurdistan. Ma ville, c'est Mouche. Et puis, voilà. Mais Mouche est une ville nulle. Ok? Mouche est une ville nulle. Mon pays est le Kurdistan. Voilà, c'est tout. C'est parfait. Donc on a 5 minutes. Alors, c'est quoi ta date de naissance? C'est quoi ta date de naissance? 07 10 19 1915. Alors, il est très vieux. Il est très vieux. Pourquoi? Parce que sa date de naissance, c'est quoi? C'est 1915. Il est très vieux. Il est très vieux. Waouh! C'est intéressant ça. c'est faux. Ça, alors ça, écoutez, ça, Emra, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, je sais. Parce que, pourquoi c'est pas normal? Alors, il est jeune, non? Il est jeune, non? Ah oui, il est jeune. Et là, 1915 jusqu'à 2020, eh ben, ça fait quoi? 85 plus 20, et là, 105 ans. Voilà, 105 ans. Ah, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok? D'accord. Alors, Khalil Ramazan, c'est quoi ton lieu de naissance? Ton lieu de naissance. Lieu de naissance. Oui. Ton lieu de naissance. Mon lieu de naissance, c'est Mouche. Moi aussi. Ah, ok. D'accord. Ok, parfait. Et Mustapha, c'est quoi donc du coup ton lieu de naissance? Lieu de naissance, oui. Siwerek. Siwerek, très bien. Est-ce que tu es marié? Oui, je suis Oui, marié. tu es marié, d'accord. Qui est seul ici? Qui est seul? Ah, ok. Seul, d'accord. Seul et célibataire. Ok, seul et célibataire. D'accord. Très bien. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. C'était
c'était très bien. Aujourd'hui, le cours était très bien. Ok, c'est très bien, c'était très bien. Ok, parfait. Allez, pas le bon chemin. C'était très bien, c'est bien. شنو هاي البرباش؟